Assalamu alaikum, урматтуу багыстыруу Кыргызстан каналын көрүүчүлөрү, кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн биз Халмион базарындабыз. Эмне көчөт тигейин деп билбей аткан болсоңуз, анда биз сиздер менен базарды тааныштырып чыгабыз. Базарда эмне арзан, эмне кымбат. Келиңиздер, биргеликте көрөлү. Анар төт иш анары 60 сомдон сатылып атат. Шапталыңыз канча? Шапталы. 30 мала. 25'ten böyle. Şaftалы 25'ten. Jenatan almak 30 сомдон. Üzüm kaç ekan aca? 3 kilo. 3 сомго 3 килограмм. Kaçadan? Al, mesela şardalını 50 сомдон satılır. Şardal kaçadan? Bu kattası 40 son. Bana o 3 kilodan. Bu 100 сомго 3 kilo. Sortu çempion sortu. Ahırkı sordu. Nasıl şirin? Болгарский 3 килограмм. Kapısla kança veriyor da? Неге? Қандай қайсыларын жайсыз? Kapısla kança ekan? Неге бұған қандай қалды? Не тұрғызасың? Kapısla kapısla. Ол менен жеп тұрғызасың деп. Sırası. Қанша? Оқтым 65-те. Aa unuttuk da. Арбірі Помидор kança болады топтом? 30. Ey. Помидор Sen 30 сом. özümüzden affetme. Быйыл базарда помидор кымбат, эң арзан нерсе шабдалылар. Ötüp kötüyle. Yasal kaçadan mı? Шабдалы 50 сом. Üzüm kaç aca? Алма качадан болду? 60 Кандайсыз? Жакшысыз? 45 veriyor. Бул эмне деген нак? Ha? Аты эмне? Kalgarka. Алгаркабы? Канча сом берип атасыз? Aylan. 50 сом. Бунда канча? 50 сом. Üzüm kaç ekan optun? 40 ton taraftaca. Коробкага 40 сомдон. Sortun ne? Sortu kutayın. Сорт Özbekistan kutayın. Өзбекстанда. Bu ne sort? Коробкаga 45 so'm beraman. Yangi. Коробкага 45 сом. Kökçöp kaç aca? 10 сомдон. 10 сомдон. Бир 10 сомдон. Савиз. Karındaşım savizin kaçadan? 50 сом. Bu aca? Мене 5-та. Kök Bolgar. Көппен арық. 4 kilo 3 kilo. Baklacan? Baklajan 40 сом. Evet. Olmaz. 1 сомго 4 kilo. Acı anar. Yansıkanlar 4 kilo. Badır kaça beri taslar? Badırım 3 kilogram. Bozarda kızıl soda жүрүп атат. Булардын baası da tegiz okuşul ekan. Karındaşım kança? Ne sar? 50 сом. Kaça umurut? 60 сом. Вот оlayım. Kalan bir kança ödür? 50 сом kilogram.
Ece көк çöp qancha bu? 10 so'm. 10 so'm. Qanday Ece? Jaratan olma qanchadan? Qancha? 40 so'mdan. Jaratan olma 40 so'mdan. O'tib o'ynaka. Atama kombarkıt aldı. Jamiyatda. Sizin qancha? Sizin qancha? Yok bunun. Ha, 50 so'm ekan. Arqadan qo'yib berib 50 so'm deb. Bozor. O'tib ketaylik. Qanchadan ekan? Chimchimga, salatga, qizil bolgar. 18 so'mdan. Sliva qanchadan? Sliva 20'dan. 20'dan. Kami var, bekamiz. Kami var da azamat. Andika yaxshi bir nakli sortni tanishtiraylik. Ne qancha? 35 so'm, toptom. Ne sort bu? Bu bilmem deb qo'ydi, nechib qoldi? Sortni bilmaysizmi? Borda o'shanda oladi da. Ondan bilamizki bor. Nimalar deb qo'ydi? Bular pishib ketgan necha o'sha bor. Bunalar Shabdallarchi. Shabdal, qancha shabdal? Shabdalni 20'dan berib o'tam bundan oladi. Shabdal 20'dan, ha? Mana shabdal pishgan mezgil, kuz mezgili. Bu bunalardan qolgan Shabdal qanchadan Ece? 3 kilodan. 3 kilodan. Qanaka, yaxshi ko'rgan jemisimi? Anjir. Anjir qancha o'rtasan? 70 so'm kilogram, ha? Yaxshi. Yok. Yok. Damski palç. Kaçırdın mı? Burası. Geçenimiz sigarım, çelek beleğimden gider. Çelek ne var amca? Yüzüm tazakan kança? 50 so'm. Yüzüm 50 so'm. Klubnika kaçadan ekan? 130 so'm. Ne sortdagi yüzüm bu? Damski palçıtın bir başqacharoq sort ekan, bir uchi qizil ekan, aniq damski palçık. Qarashlari. Laqtalgan ekan, laq qo'shilganday. Buna yüzümler qanchadan? Hüseyin. Bunlardı 50'de otam, iş veriyorum. Qanchadan tushib berasiz? 40 so'm, 50 so'm. Buna tuğanlar aldığınızda anjirden ne sortunda bu? Atı esine çıkıp kaldı hazır. Anjirden toğulak sortu. Şöyle anjirden tegerek sortu bunlardan. Karavarık kança? 20 so'm. Bu çoğunu. Bize şartolun kaçını ver otası? 100 so'mga 3 kilo, 4 kilo. So'mga 4 kilo. Alma qancha esa? Alma qancha? Haydarkan bizga. Qancha so'm aytib qo'ysangiz? Ha? Necha so'm? 20 so'm. Sağız piyaz bozorda bir tartib ko'raylik. Kartoshka qanchadan ekan? 3 kilo. 100 so'm. Sağızcha? Sağız qanchadan necha? 2,5 kilo. O'shanda qancha so'm bo'lib qoladi? 40 so'm. Kartoshkachi? Kartoshka 3 kilo, 3,5 kilo. 3,5 kilo. Piyaz 4 kilo.
Piyaz 4 25 so'm. Sausçı. Saus 3 kilo. Ay 2,5 kilo. Bu 2,5 kilo. Sarı saus qimmatmi shunda? Sarı saus. Bu 30 so'm, bu 40 so'm. Bana 3 Piyaz. kilogram. Piyaz maydaroq 3 kilogram. Bana 4 kilogram. Bu 4 kilogram 25 so'm. Bana 3,5 kilogram. Kartoshka 3,5 kilogram. Şöyle yaxşı olsun. Qandaysiz? Zorda özün yaxşı olsun. Sausni qanchadan berasiz? Saz ko'ngildan chiqarib beraverasing ka. Bekarmi? Ha, bekor emas, sen pulga da ka. Ha. Yaxshi, rahmat. Sarı saus qancha? Saz ko'ngildan chiqarasing ya. Oldu. YouTube'ga chiqarasing. Kartoshka. Onu ham ko'ngildan chiqarib beraverasing. Siz video'nda. Qavun qanchadan ekan? 200 so'm. 200 so'm. Qancha gram chiqadi? 17, 16, 18 çıkar. 18. 18 chiqsa 18 so'm, 19 so'm, 20 so'm kerak ekan. 11 so'm üretim. Ha, 11 so'm. Yaxshi. Kanka içine çıkarak kim olaylar? Anneler içine çıkartıyor. Do'stim, qanchadan? 25. 25. Qayoqqa kartoshkasi? Aydır ki. Мына туугандар, сиздер менен биргеликте базарды көрүп чыктык. Негизинен базарга көлөмү аз, же экспортко жарабай турган, аз көлөмдөгү же 3-чү сорттогу жемиштер кирет негизинен. Же болсо жумшак болгон дегустикасы ылдый өмө жемиштер ички базарга сатылат. Эң биринчи көчөт тигүүдөн мурда базарды аныктап алыш керек. Эгер сиздин товарыңыз жакшы болсо, түсү, дамы, көлөмү чоң боло турган болсо, анда көп көлөмдө болсо экспортко чыгарууга мүмкүнчүлүк болот. Бул ички базарда көлөмү аз товарлар гана сатылат. Бүгүн болгону бир портер гана шаддаал өткөрдүм Дүңбада. Андан көп көлөмдүү бул базар көтөрө албайт. Сиздер менен Бага Туру Кыргызстан каналы болду. Тынч аман болуңуздар.